Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, достор. Алдыңыздарда Son taraf. жакшы бир бейлери чыгарып жүргөн мына Оштун Фуркат айылында Ахмат аканын чыгарылыштагы ушундай чоң бейлери сатууга чыкты, туугандар. Таза кандуу, бул чуркай турган, кулун тууй турган, достор. Мына биринчи бейдин маалыматын алып баштайлы. Жалпы саны канча чыгат, ошол боюнча бир сурап берели. Ахмат ака, ассаламу алейкум. Апталдан карма. Жакшысызбы ака? Валик салам. Жақсы иштер жакшы өтө. Кудайга шүгүр, тынч. Ака, бүгүн эмнелерди чыгарасыз? Бүгүн Кудай буйрса жалаң жаш байталдар чыгарам. Жаш байталдар. Жаш байталдар, Мал азыр жазга 3 болот. Азыр 3 жашарды, жазга 3кө толот. Бышты деп кое берели. Жаңы ачма болот да, эми? Жаңы ачма. Жаңы ачма. Мына Кудай буйрса жаздан качырабыз да. Бою чоң экен ака бунун. Бою 1.68 уровеньге ала берет. 1.68. Бул дагы энеси, атасы бийик, 1.70'in üstü, 1.75'te. Энеси да, атасы дагы. Бул азыр ошол. Кудай буйрса чистокровный будён. Чистокровный будёндан. Будён. Чистокровный будён. Ат астына өткөрүлөк да. Бул ошондой жарышта биринчи да. Минги да экен да. Минги үйрөтүлгөн, жоош аягандай. Чуркашы күлүк экен да. Совсем күлүк. Байгеге чапсаганда болот ака. Болот. Ошол саяпкер жараш керек да. Тренеричи. Чистокровный будён. 1.68. 1.68. Жаздан качырса, Кудай буйрса, бул жетилсе 1.75'te каратта Кудай кааласа. Азыр бою токтоп калбасын деп быйыл качырбай койгонбуз. Атайын эле, Атайын эле. Жазга асыйнан качыралы деп, жаз бышты да. Азыр бышты маалы. Бышты маалы. Мына достор. Атасы да будён, энеси да будён экен да. Чисти. Атасы да будён, энеси да будён. Аркалын көрдүңүздөр. Чапкы аяктары бар. Бастырып койчукам. Бир минип койсо болобу? Болот. Бир минип көрбөйлүбү? Булардын холкасы ушундай бийик болот экен да, ага. Эме мына салбай эле эмнесинби? Түшүп калат экен. Мына холканы караңыз. Холка көкүрөктү кара. Көкүрөктү. Туяктарды вообще экстерьер, сонун. Экстерьер. Так. Туруп калганга бүттү бер. Так. Бүттү бер. Мына көтөрүп койсоң. Бутуну берсең, О, кыска карма. Кыска. Так. Ойнойт кичине, токтоп калат. Коркпо. Чыгарып жүрбө, чүрүрбө. Так. Туруп тур азыр. Кичине өзүнө келсин. Мына бастыр. көптөн бери минил элек экен да. Вообще минилеге. Бияка бастыр. Чыдай бер, мына. Бей туугандар. Бастырып келе бер. Таза жылкы издегендер туура эле сизге чала берсе болобу ака? Ооба. Өдө бастыр бер, наракка чейин. Бунун баасы канча? Ахмат ака? 270 деп койдум. 270 дедиңиз. Түшүнгөндөр чалсын, анан түшүнбөгөндөр жанагы Базарда мынча анча дегендер чалбай эле койсун да. Чести бей кылам, энчеге кылам, таза кандуу керек дегендер мына. Байгеге чабам дегендер ал келип өздөрү минип көрүп, неме кыла берсин. Чуркатып көрүп, жарыштырып көрүп калаганда. Бул аз дагы арык да. Арыгыраак экен. Совсем эле арык эле. Жарым метр бар да. Буну дагы ака суутабы өзү негизи? Суутат, Бул атайын тренер керек да. Анча ипподромго алып барып, тренер нанимать этип, сааты менен жем чөбүн берип, витаминдерин берип караса, башка нерсе да түшүнгөнгө. Мына холка, көкүрөк совсем жакшы, туяктары ушу палбан неме экен. Баягындай. Күлүк туяк. Болду. Жарышкан бар артта калып жүрөт да, астына чыгара элек эч кимди. Жарышам дегендери. Болду. Мына туугандар, Ахмат аканын кийинки ээси ушул болду. Ака, сизде жалаң неме экен да өзү, терилген данчактар, будён, күлүк. Бул кандай болду эми? Бул старотипный данчактан. Старотипный данчак. Сайыздын малында. Эти жакшы экен ака бунубуздун, Бул бардыгы жакшы, көкүрөктөрү, көчүктөрү бардыгы. Соорулары бар. 4 жаш
4 yaş. Yazga 5 bulut. İyi. Boğaz hazır. Ha, hazır boğaz bu. Evet, burba. Şunday turuptu şunday. Kökreklerini alsın. Kökreklerini ala. Aka bunu qanday attan toxtatıp nima qildingiz? Boğaz bolgan bolsa. Eme özüdün Karabayır'dan, Jakşı Karabayır'dan tuttuğun. Oşonda bu birinci tuğan balası bolabı? Yok, ikincisi olur. Ha, ikincisi bolup kalabı. Bu az жазga жаңасы, bıştısında tuğanda. Bışısında tuğan. İkincisi, içindegisi. Bunun boyu belki birinciye jetpeydi eken ha? Bunun boyu 1.68. Ha, eko tengeledeyiz ba? Oy 1.58. 58 değil mi? 60'a kişine jetpey kalar. Turumuz aytında. 1.58. Bekleyin kişinin rakta. Jetile. Jettileşi. Göçüktörü, cambaşları. Murunku. Kolunu qanday olgan? Erkek burgaç olgan bu? Birincisi urgaçı. Birinci urgaçı. Jegender bar jayında baka? Var jayında. Jegeni jayında. Şu gördük. Ençige bey kılamdırganga. Bulda minge. Jaş beyiz degender üçün eken da bular. Kökrektörün, butların, köçüktörün. Mına kökrektörü. Beynin göğünçe qaysı jagına mani öresek ha? Ben be. Ha. Beni göğünçe maga joştuğu jakşı. Bak karakterine karaş gerek de. Bak kolda karmağında, bala çakağa dağı, karavatkan adamga dağı jakın boluş gerek de. Ик көргөз бай ha? Sır görsbey, tiştebey, tepbey degендей. Bul dağı mingi, bolmay. Joş. Minip көрсөтөбүз ba? Gelip kalagandar mini öğret. Minse mini öğret. Bunun bası kança ot? Bunu 170 realni klient bolsa koyup berem jakşı. 170 min so'm. Realni klientke ustupka jakşı bolot aka. Bak jakşı ençi beyizlendirge. Bul semirip jayılıp bere turgan bolsa jakşı da. 1.60'a bara turgan derse de. Oşo. Bol jetiler. Muna dostlar bu ikinci numerdeki stereotipni dançak. 170 min so'mgo bağlandı. Çalыңыздар ikinci numar. Bu arkasını arаңыздар arkası. Bu evet son. Bir vurup koy. Beri burup koy. Vurup koy beri. Ona jaklasın. O kökrekler evet sonunda. Mına kökrektörü, baskanları mesela göçüdürü. Tuyaktары таза ha? Taza vardı taza. Boldu kam. Muna tuğanlar kийинки bul dagı Baytal 4 tuyak, 6 tuyak beşinesinde şunday kaşkalары var. Bul dagı Suluğu beyden eken. Muna görüңүздөр müçelerini sizlerge aldığınızdaga tartıp көрсөтөйүn tuğanlar. Bunun malumatını aytıp başlap beriңçi aka. Bu hazır 2 yaşar kunan. Kunan Baytal. Daha çişim buzalek. Boyu 1.55 plus 1.60'a jakın. 1.60'a jakın. Atalar eneleri 1.70'te. Nandalaytayın. Bul özüңүздүн ошондой эйинчи немелерден ба? Özünün beylerin baldары. Beylerdin baldары. Azgı 3 öteң ошондой бу? 2 öteң. Жоқ, жанагыл bujon al emeden gelген Rusiyadan. Rusiyadan kelген. Bujon российский. Bunun ata enesi çoğ eken de bunun kızı la. Bununki çoğun. Kökürögü. Bıyıkı Kökrekleri bar jakşı. bayağı jayloda uşunu toktatsa bolabır. Bul toktop kalgan. Уже toktagан Ben mı? artım toktop kalgan. Ben artım. Erte toktaptı da ha? Bıştasında tuyttem ba 3 yaşında. 3 yaşında tuyt. Жазга толса 2. Бирок тишим башы бузалек. Hiç buzalek. Tişmenen de. Takşı, Даже. takşı eken. Dişin görüyoruz koy çıkan. Dişin aç. Çık biraz. Gör sen öyle tavlaş. Bunu. Tek. Buna. Gördün mü? He bağlı. Görün. Evet. Cetele koy. Nar bastırın. Bul mingimez. Mingemez. Bırak coş. Ben de vardı. Koldan nesler. Bunu da minip koysa olur. Hı. Nar tüz cetelesen Nana cetele bir bur. Parodası qanday bolуп калат parodası eken? Qanday desek, Novokirski dep koyulu. Novokirski. Özüzdükler. Karabayır'ın kanı var eken da. Karabayır'ın kanı var. Beri. Beri cetele. Beri. Bunun bahsi kança olot eken? Bunun bahsında Jöndül aytasız mı? Jöndül 170 koyup. Hı. Egerde janagınday ottan surap kalsa Jakşı kılıp beresiz. 3 öteң. O. Yani klientler bolup kalsa.
Yani klente bolup kalsa. Ha. Eşeğin ayığı жоқ baka tayların beйлердің. Taptaza olup durur bardağı. Ayıp жоқ. Ayıp yok bir daha. Жегенінде Ha. ылғау айта. Yok yok. Görün öyle durur. Bolgan arık hem. Конечно az kış. Қыш ова. Ortasına. Арықшылық мал болады. Kış. 170'ler бұл, а? Ova. 170. Кеме болады? Bolat söz. Dostum, bir yaka bastı örgüm. Haydi ver, bir yaka. Mına tuğanlar, Ahmet Akan'ın beyleri, uşul beyler oldu. Bolu janağı özüm vet vraçım kızığı berile beride talaşıp Aha. ondan keyin içine azırak soraganda beri oysun tarnıp ketip kaldı. 135 gördü etti. Özün vet vraçı, özün kara bir özün almaz dep özün vet vraçı öz var. Berbepsizden mi? Ha? Yeme bir nasip çıkanını beresizden bak. O buyurganı. Buyurganı alat da. Endagıdırlar Çin'in aytkanda berdi toy etdisi gör otasın bu yıl jem kança toy etkanda çok. Bizde bak emes emes bak jegen içkenleri ketip kalat da. Oo, desiniz. Evet. Jetelesen. Jeteleyer, ha. Bu Arkacan da böyle. jetele. Bundan gün gövetke jetelesen ya. Hı. Bu öte son derse hemen. Zamir. Ahmet Aka. Mesela hiçe. Bu da buyursa burada öse turgan derse de bir 60 plus öyle olup versin. Çok 60 çok da. Çoğun. Bazı 1.60'a jeteyinle de falan. Çiş buzalek lazım. Şu. Göğü çikere gösterişkelikten bundan bir yaka bu, ha? Bu da kalasa. Bular kovalap jet olat derse. Bak kevrileri erte kaçıp kalatdağı anam boyu ança kolu kalatdağı aytat biroq 3-cü tuğanda jeti olat özlörünüküneç. 3-cü tuğsunda özlörünün ata-enesinin geni koyup Boy ösöt. boyu bardığına jetilip ketет da. Boldu. Bizde Kırgız'da da jelede kulunlar bayla sütünü alıp sütke toyuğa kalat. Uşular bıştısına varganda kovalap jetet da. Joğun orup biyiktep, ha? Asıyına varganda murdağı içip bayla başlarga kovalap jetip olat da. Ayırması oşoda da. Şolda. Almadan al şüphetlep. Narjağında geninde kanday. Kanda olsa oşo baratken dakara. Barata şoğu. Urgaçı bu. Mına sahadın içinden görgözöz Karakaşka. 5 kaşka. 5 kaşka eken, ha? Bazırga okşaş ketет. Gözüle. Köpröktörü bar jana. Boyu 1.55 plus buldu. 55 plus. Baytal. Baytal. Paltaraşka. Joğun eken bu, ha? Joğun. Görese gelişe turgan biye bolat. Ya da ençige biye kılan degenlerge. Bu baylanmaz mı? O baylanmaz. 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 Enesi жақшы pula satılıp ketdi. Özbekistan'a ketdi enesi. Enesi mi? Anam Atası qandaydı bunun? Kırsak Sazan dep 1.65 Zabava dep Kanyazavod'dan gelgen emeden diye. Rusya'dan, Abakan'dan. Kogat nimesi o? Konkurda çekilettiler de bunun atası. Allah Kazakistan'a getip kaldı. Ulakçıları alıp üstüne daha kanca jakşı payda taap alıştı. Ulakka görsetip turgan satır işte. Menen bu yerden kanday desem jöndülü alıp çıkıp ketişken nasip kılsın barına buyursun. Bizde en bağınday. Dehqançılık bağıyım sizdeki. Oşonday da. Bunun basançılık. Bunu 150 kimge cevap kalsa jakşı koyup berem. 150 kim var? Klient bolsa berem bana. Az bunu men bazarga alsam da 100'ün üstünde soyuşka dilap ketip kalat. Жалко da. Elin nimesine daha koyup koyunuz. Bunu şehrigen nokat kalıp ketişti. Şol жерden Urgaç öyle oldu. erkek ele aldı. Şehriге. Moşinayla alıp ketti. Şu dehqançalık bergen. O ballar görüp alsa az nokattan. Hayır ya kadar şey şu mümkün de. Anısı erkek ele de. Boldu kamera. 4. Baytaldı tuğanlar. Gördüğünüzler. Bugünkü çağrısı biz. Senin Tıtaylı tuğanlar. Ahmet Akan sodasına berek olsun. Şul çocuklardı tuğanlar. Bağlaşınızlar. Ekranda aldığına men nomer yazıp koyayım. Salmakta olunuzlar.